Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Jaga di bawah sosi, kayak bawah jam ni ke mulai, kayak aku makai hakilat social media, no, hakilat Thai Kubor, kalau ni kita menjaga. Kayak kawai ke bawah sosi yang ni aku di nong sosial, kalau bawah kan kita kita menjaga ke bawah tang sisian, dengan ini nak kawai ke post kawai pan, ke jingnya kita makor, jom di banyak kantam di arska kan, kayak kawarak pada kerja sosi. Dia kita longin, antam kami ini long kami bahasa apa mulai kita masar, kita tahu ukur di bah long dependen di kami. Di kajingnya terumur jomu orang kajing tu nong berkajing sosi ya iway pati mama cuma kan. Nak kalian kacau baru menenhi iPhone baru officer in charge baru simpai dengan case pada hari apa nak masuk tip yang kita cuma accident. Ban poi isang stal ay pasusi kalau bay na di saat no kom ben re hiyo ban keren menta ba di investigating officer bila you kena ban for custody ben re ka ba song no ka ba ngayo ban tip bin ba investigating officer kalau bau na wa don ya ka learners no driving license genre apa pek pada tu ka learners driving license pan udang di underage nang apa kat kelas nem di kelas tu ni license dia kan gunu kam long legal unu la ban avail ya kan gunu la kalau license driving license kan gunu barang apa kat kelas nem dia kata kali ka apa peningo aku tu ka learners ni udang di underage tengok scam ba kaan kan sim dia kalau ke kam banwat banti nya ka jinguna ka jing pakla ka bandang nu mo kumnu ki badang hapok rasnen bila banyo ya ka learners dia sakoi du ka message na kalian ka junga ka long ba mo ngai scam ning ba police department ning ba jing trai lang ru bat kisnong di thau và kumnu ngi hap ban pek ba dia ka ni ka jingnya klam perkhat mo jom ki nongnya khamtam ki arsakan ki banyak kali ru dia sekawai ruka bangakwa ban ni kalau ni antrai dia kenal 4 slam nak kalian police department kala isu bamsha namar habin bakai i bakun ki phong uniform ki khana i badang phong uniform kinya ai ki arshaka dia kalian ke police department ka kenal bakalong dian bak kimsha de kani kalau mesti tepat sama na kami nak kimi ki pa oh de aba ki kun ki jumi ki dang dei ki ba nang khana nang apo khat pasnen kalau nggak ke badi bat ni dokam ke start ke ni bang ni dei ban mau ban pentiin ban ni ai la di kun di ni ban kena banyak itu kali la neki arsaka nomor bunsin kan poi pat chi jinja ki bakum kini jinja ki ba sosi to kendiat ni bagani ka jingnya na kalian ka jong ada bong mau ka jingit ni ka responsibility ka deiru jongki kumi ki pa mo nya ban suku apa ki kun ki jungi ke dang dei ki badang ret mo tiba kimpat ke jungi ke bor perkat ke jungi kampat kon mo kasnam kadang shit berkaan do kampat syak ki pakin nya ala kalau kali ni ki arsaka dia ke pa ka tungal ngi ki kimi ki pa naik pun seluruh ki kun ki jungi aba ka kata kampat tiang udah nu senrang udah na mulai hina manu nu senrang udah na mulai kat kum kita jangan dei ni banyak nak banyak itu baik ke jamin dei banyak mulai kan udah na ya jing tip ngambat tip bahan lang bakla di na tekor ni tadi ni lo kembali ini oh saya pun pada lagi segi jalan buat apa ya pun ka bertinyo lesen ki limba ke jing yo I mentasi mo limba ke jing lap ke jing yo su dengan limba investigating officer mo ni kena la dan ya ka learners nih what you learners you ang day learners empat yo professional driving license agar itu wheelers na four wheelers nih to learners ula banyak tang bakat kum kaan di bendon wei pak ba anang nadia ban company ya bagi babat ya learners license no te hindri kani ka bamenta apa ka kum ju semua dengan investigating officer ka lomba ula yo ka learners le ba pek ya ka tu ka date of birth jumlah tu pat udang dei underage yang dia minor apa kat rasnan teh kata apa pelingok tu kumnu ni no
Kabang ka i suhu kadang dia hapok asnan dia ula yo pat ya driving license. Dia kata hi ling bakan ke jinjal ese kat berkelit beri ki babun. No. Dia ngai scam ru ling ba tenat kulit investigate ini kes panlap dia ke shisha. No. Panlap shisha ban yo ban pendek kan.